Ovogodišnji 29. Beogradski maraton ostaće u lepom sećanju u Kikinđanima koji su u prepoznatljivim narandžastim majicama bili u reci rekordnih 5800 trkača iz 60 različitih zemalja. Njih, ali i učesnike tradicionalne trke zadovoljstva koja je okupila impozantnih 20.000 ljudi, pozdravili su promoter maratona, legendarni kubanski atletičar Javier Sotomayor, ministar sporta i omladine Vanja Udovičić i gradonačelnik Beograda Siniša Mali. Prvi čovjek srpske prestonice odao je priznanje kikinskim srednjoškolcima, njihovim profesorima i već prekaljenim maratoncima i konstatovao da je iz Beograda u svet poslata prelepa slika. Sudbina Beogradskog maratona na neki način i prati sudbinu Beograda. Sve veći i veći broj turista dolazi u naš grad, sve više ljudi želi da bude deo nekog novog, lepšeg Beograda. Puno su novih investicija u Beogradu i evo nikada veći broj učesnika na Beogradskom maratonu iz 60 zemalja sveta. Dakle, imate puno ljudi iz inostranstva koji su došli da vide i Srbiju i Beograd. I ovo je sjajna slika u svet koju šaljemo. Iz godine u godinu hoćemo sve veći i veći broj ljudi da dođe u Beograd, sve lepši i lepši Beogradski maraton, sve lepši i bolji Beograd. I to je slika grada za koju se borimo. Sledeće godine planiramo još bolji način za promociju Beogradskog maratona, dođe više atletičara koji su ostavili trag u atletici, da promovišemo i Beograd i maraton na takav način. A gledajte, Javier je odradio sjajan posao, ja mu mnogo zahvaljujem i on šalje jednu lepu novu sliku Beograda u svet i sjajno, ja mislim da ste vidjeli, sjajna atmosfera, reka, ljudi, idemo dalje. Podršku srednjoškolcima koji su se okušali u polumaratonu i trci zadovoljstva pružio je i Pavle Markov, gradonačelnik Kikinde. Ovo je jedan od najvećih međunarodnih događaja u regionu i nijedan događaj svakako ne može ovog tipa da protekne, a da Kikinđani ne budu na njemu. Mi smo se dogovorili da ove godine dođemo u jednoj maloj jačoj ekipi kako bismo pokazali kakav smo grad pod broj 1, a naravno i kako bismo promovisali naš grad i sve nas. Vidite da smo uniformisani i mislim da će nas dobro primetiti ovde. Sad još samo da istrčimo ove deonice i bit će sve najbolje. Visoka temperatura i uzbuđenje zbog prvog učešća u ovako velikoj sportskoj manifestaciji nisu se pokazali kao prepreka za 37 srednjoškolaca koji su istrčali polumaraton, ali i 18 njihovih drugara, učesnika trke zadovoljstva. Verujem da nakon ove atmosfere danas će tih 18 sledeće godine biti učesnici polumaratona, a svi oni koji dogodine budu punoletni će učestvovati na maratonu. Atmosfera je bila izvrsna, trkači spremni i fizički pripremljeni od strane profesora koji su sa njima realizovali program i od strane ljudi koji su maraton istrčali, motivisani dovoljno da prvi put zagaze u ovu i istrače trke za koje su se opredelili. U brojnoj narandžastoj trkačkoj ekspediciji bili su i članovi atletskog kluba Kikinda, ali i naši iskusni maratonci Slobodan Sudarov, Vladimir Zorić i dr. Slobodan Mirosavljev. To su ljudi koji su prevalili već veći broj maratona. Sa nama su i atletičari atletskog kluba Kikinda, znači i ti mladi ljudi imaju iza sebe nekolicinu istrčanih već polumaratona i maratona, tako da je njihova pomoć bila veoma značajna. Tu je i profesor iz predškolske Petar Blažić, znači koji isto pomogao ovim mladima da danas ovu stazu pretrče na najbolji način za njih u ovom trenutku. Ovo je nešto što za ovih posljednjih godina nisam doživeo. Da Kikinda ima ovoliki broj učesnika na maratonu, polumaratonu, to je nešto što je prvi put se dešava i ranije je bilo po 5-6 ljudi. Ovo je sad nešto što je vredno pomena pažnje i ova energija koju ova deca šire treba podržati u svakom slučaju. Prepuni pozitivnih utisaka nakon pretrčanih deonica, mladi Kikinđani ovako su ocenili Beogradski maraton. Utisci su odlični, mislim i drugovi koji su sa mnom trčali, bilo je odlično. Zadovoljan sam prvim put što sam učestvovao i nadam se da ću doći sledeće godine da učestvujem. Nije bilo teško, ovo je moj prvi maraton, pripremao sam se mesec dana. Ja sam veoma zadovoljna i stvarno mi se svidjelo i nadam se da ću učestvovati sledeće godine i svidjelo mi se. Utisci su odlični na maratonu, nisam se puno pripremao, želeo bih da doći sledeće godine.
probat ću malo više, veći maraton da trčim, trčao sam 5 km. Uopšte se nisam ni umorio ovih 5 km. Da nije tako teško kako pričaju. Nije se pripremio i volio ponovno da će se. Bilo je prelepo, družili smo se i vidimo se sledeće godine. Možda će ovi kadrovi i vas opredeliti da naredne godine dođete na jubilarni 30. Beogradski maraton. Ukoliko to učinite, nećete se pokajati. Evo i zašto.